Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihaon in pangadjiun nato atau kantah sinun nato amo na in suratul masad. Kumawa na kita niyo maniyo tiyo pangadjian ha sura ini. In suratul masad in tartiban niya halom sin Quran ika hanggatus hangpo tag isa sarta in taod sin kalimat niya. In taod sin kalimat niya kauhaan tag siyam. In taod sin bisara kalima halom sin suratul masad kauhaan tag siyam kalima. In taod sin huruf ha suratul masad kawaluan tag isa huruf. Sarta in ayat niya 5 ayat. In suratul masad nanaog siya ha Makkah. Makkiya in suratul masad. Nazalat ba'da al-Fatiha. In suratul masad ini nanaog siya puasin suratul Fatiha. Puasin suratul Fatiha iban before sin suratul takwir. Bimana nanaog mo na in suratul Fatiha ampain sura ini suratul masad. Pagpuasin suratul masad nanaog isab in suratu at-takwir. In suratul masad unim makna niya. In makna niya bang haluga injilizia al-masad amin palm fiber yon. The palm fiber. Di ko ka ingatan in tausukan niya sumakawa amin in dagbusan niya. In dagbusan niya amoy ini. Amoy in dagbusan sin masad. Magkakawa siya ha batang sin hulma. Amoy ini. Batang sin hulma magkakawa siya. Amo na impaghinangon mga luwid iban sin kaywanan pa. Amo yan in masad. Bihaon magtahsin kita niyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا تبت in the inta then doon hams mahmusa na hams ya aun sound niya tiu aun tingog niya tiu atawakan pagtawakon jarayanun nafas pagdakan sin aun siya pagdakan sin napas bangkaw magsukon kan elo mo tabbat sumakawa mulahadha maniu tiu in paglabtik hams biana sin tayaon hal in siya sukun sadya. Bang siya hal taka baris long mo biana sin tate tu di siya basahon mo long mo chatsitsu. Makawa in pagbasa kanya ta iban tate tu. Ko no siya hams butangan hams. Butangan mo siya hams ba hal in siya amin sukun biana sin tabbat. Ayan tabbat. Sumakawa bukon tiyo amin hangin tiyo sa jem para kanon mo kanya. Tabbat yada abi hindi jaiz munfasil. Jaiz ini jaiz munfasil. May ta pasalan dua kalima siya. Yada iban sin abi. Ubos ha panagnaan kalima in kahinapusan niya mad. In ha hikarwa kalima yaon in panagnaan niya hamza. Nagbak in madiwan sin hamza ha dua kalima. Jaiz munfasil. Dua, upat atawakan lima. Sumakawa biana sin madaran namo pag sabuton in mas malingkat bang pag sibu-sibuon mo na in jaiz munfasil wajib muttasil iban sin aarid lisukun. Pag sibu-sibuon mo na sa katan sin aun upat harakat hinangon mo na katan upat harakat supaya di ikaw mahilo magmad kaniya. Tabbat yada
abi lahabin. Lahabin. Laha. Laha bukun laha. Sa laha. Ha. Lahabin. Lahabin ha. Ubus. Dua baris. Magbaki wansin waw. In hukuman niya idgham bigunna. Lahabin watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Ha. In makhraj sinha. In pagguwaan sinha. Ha gunggungan. Sa buton tanakatan in mga huruf magguwa hagunggungan. Sabab. Akun katan sin huruf magguwa hagunggungan. Yari rendi ha suray ni. Yari rendi ikatan ha suray ni. Malengkan ha hambuok huruf. Sumagawa katan yari rendi. Taon na to. In mga huruf magguwa hagunggungan. Biya nasin hamza iban ha. In hamza iban sin ha yaon. In guguwaan niya ha gunggungan tampal pa baba. Long mo a iban sin ha. A ha. A ha. In tampal hagi tungan. Dan di hagi tungan ini. Gumwa in ain iban sin ha. A ha. A ha. Ubus in tampal pataas. Ro iban sin kho. Ro huruf marakmul. Ro iban sin kho. Huruf marakmul. Doon siya tampal taas. In katan ini. In katan sin huruf ini. Aun ha suratul masad. Malengkan ha hambuk huruf. Amo na in kha. Amo rin kha in wayroon. Puas yato in ghain aun. In ain aun. In ha aun. Hamza aun. Iban ha. Aun ha suratul masad. Kan na amin kiyawa na to nakatan. Tighan na to na hiya tikatan in mga huruf magguwa ha gunggungan. Balikan ko a iban ha normal a ha. Aha. In ain iban sin ha, gipit-gipiton mo siya. Hagi tung siya sin gunggungan magguwa. Aha. Aha. Huwo siya to in tampal pataas. Masuok na siya pa papuun sin dila. Ro iban sin kho. Doonin makharaj sin ghain iban sin kho. Continuehon na to in pagtahsin. Tabbat yada abi ito abi laha. Sibo in gukuhaan sin hamza iban sin ha. Sibo in makhraj nila. Aha abi laha. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalatul kubra. Ma aghna ghain. Ma aghna. Ubus in ma yaon hambuk kalima. In aghna hambuk kalima. Bimana jaiz munfasil in mad din doon. Jaiz munfasil. Ma aghna. Aun din doon mad. Dua harakat. Ma aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu. Ain. Amini ain. Ubus ya to nun patay nagbakiwan sinha. Idhar anhu. Patampalun mo in ha ay nun. Anhu maluhu ha. Maluhu dua harakat. In mad din doon pagtawakon maddo sila. Sila in sila na bahagi nagdua, maddo sila na bahagi nagdua. Silatul kubra iban sin silatus sughra. Bang in mapuas ha ini. Resunta in ha in mapuas kanya yan hamza dan doon sa upama in sumunod kanyan hamza silatul kubra siya. Bima na upat palihon mo rin ha dua harakat. In bang bukon hamza puas din ha hamza in mad niya yaon amin waw siwi yaon maddus sila in maddus sila yaon in mad niya dua harakat da. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab aun qalqala sin ba din dun. Sayas sin ya sad in sin
manipis din ang mga huruf manipis. In sad din ang mga huruf marakmul. Sayasla naran. Sayasla naran. Dua baris nagbaki wansin dhal. Naran dha ikhfa in hukuman niya. Ikhfa tapuk-tapukun mo in nun. Biya din hantang niya in duhol dila mo ayaw mo pikita pa ipon mo tampal pataas. Ayaw mo pikita. Naran bukun naran sa naran dihilan mo gap tiyo. Abihat to yung pag-ikhfa. Naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب ra in ra din dun marakmul ra'a in hamza hagunggungan in makhraj niya in guguan niya wamra'atuhu in ha din dun maddu sila wamra'atuhu pababaon mo dua harakat was hamma gunna wajibul gunna wamra'atuhu ham betu wamra'atuhu ham betu wamra'atuhu hammalatal hatab to wamra'atuhu hammalatal hatab fi ji aun madha fi aun madha ji tabi'i fi ji dua harakat ha dua harakat fi jidiha hablum qalqalatus sughra hablum fi jidiha hablum dua baris nagbaki wansin mim in hukuman niya idgham bigunna in hambuok baris yon di mo nawasahon amo yawn in magrepresent hahambuok nun patay hablun bangyan basaw mo hablun aun nun ni haulihan hablun sa bangyan idghamun mo in hambuok baris ito ami magrepresent nun di mo neto basahon hablu direct na pamim hablum mim yari na isab kaya balikan sumakaw hadag busan nun na siya bukun na siya ha dagbusan tanwin hablum mim in nun yawn di mo nabasahon direct na kaw pa mim hablum mim aun gunna di reason ta kaya matampal aun gunna doon aun gunna di nabasahon in yaon in hambuok isab yaon di nabasahon in hambuok baris in pagbasa kanya di na x awatang ta x yan hablu direct pa mim hablum us gunnahan mo hablum ubos in mi rendi direct isab pa mim sumunod di mo nabasahon in nun hablum mim biadto hablum mim masad qalqalatul kubra fi jidiha hablum mim masad amo yato in pangadjian tawakan tahsin pagtahsin sin kita niyo ha suratul masad insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman nakakawa kita niyo pangadjian ha pagtahsin di ha sura ini wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh